Salibonani lonke elisibukeleyo lelisilaleleyo ngalesi sikhathi. Siyathaba ukuhlangana kusifundo salamhlanje, isifundo esithi sona imfundo lokusindiswa. Mina engikhulumayo ngipastor Lula. Abafundisi engilabo bazaziveza balamukele. Siyabonga bazana abathandekayo, sengathi inkosi ngalibusisa umali sayo, siyalibingelela, siyalamukela kulesi sifundo. Mina ngumfundisi Innocent Bhebhe. Siyabonga salibonani lapho elilalele likhona. Silamukela njalo kusifundo sosuku lwalamhlanje. Mina engikhulumayo ngingumfundisi ukuthula nkala. Uzasikhulekela umfundisi uBhebhe singaqala isifundo salamhlanje. Siyabonga sikhotha msena amakhanda sibe lo mthandazo. Baba wethu osezulwini, sithanda ukuletha udumo esihlalweni sobukhosi. Sibonga impilo ukuthi sithole ithuba lokuphatheka esifundweni sakho, sizwisisa ngamandla indaba zosindiso. Sicela ngathi ungaba nathi usikhanyisele ukuze sifunde okwakho bese sisondela osindisweni. NgoJesu ohlala kuze kube nini siyakhuleka. Amen. Amen. Isifundo salamhlanje njengoba sike satsho singaphansi kwesihloko esithi sona imfundo lokusindiswa, imfundo lokuhlengwa. Esikunanzelela lapha ukuthi kulobudlelwano phakathi kwemfundo lokuhlengwa Njalo lokusindiswa. Angazi ukuthi sibona ukuhambelana bani phakathi kwemfundo lokuhlengwa. Umfundisi uNkala akusifundele indiyana ekhanda. Singafunda indiyana ekhanda. Bhebhe akusichasisele ukuthi kulobudlelwano bani phakathi kwemfundo lokuhlengwa. Siyabonga ibala kanje u2 Timoti chapter 3 iverse ngo16 lo 17 ithi yona wonke umbhalo waphefumulelwa nguNkulunkulu njalo ulungele imfundiso, ukukhalimela, ukuqondisa, ukufundisa okusekulungeni, ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele, alungisiselwe wonke umsebenzi omuhle. siyabonga kakhulu umfundisi uNkala seyibalile laphana uTimoti wesibili ukuthi ilungele izinto ezithile iBhayibheli kumbe imibhalo kaNkulunkulu ilungele ukufundisa khona kwesikhuluma ngakho, ukukhalimela, imfundiso ngesilungu bathi doctrine, imfundiso lezi izifundo ezifanele umuntu azibambe zingene ekhanda, abe indoctrinated kumbe zingene ekhanda. So ikufunda konokya iBhayibheli lifanele ukufundwa lingene emuntwini ukwenza ukuthi umuntu aphelele. Ivesi yokucinga phana ebalwethi uwenzela umuntu ukuthi aphelele ekwazini uNkulunkulu. Ngezinye indlela siyananzelela nxa sikhangele ivesi yonale sikhangela imfundo lokuhlengwa ukuthi ukuhlengwa kulaphayana usindiso nantuyana. Imfundo iyo esincedisayo ukuthi siyefika laphana ekuhlengweni, ngoba sidinga ukwazi ulwazi lukaNkulunkulu, sidinga ukwazi ukuthi kanti kona vele ukuze sisindiswa njani. uNkulunkulu ulalo ulwazi lonoluyana olufanele ukuthi abanye abantu baluthathe balufundise abanye. Bonke abantu bangabalwazi ukuthi kanti kunjenje siphakathi kwesona kufanele sibuyele ekhaya. Imfundo iyasincedisa kompani ukuthi sizwisise izinto lezi eziphathelana noNkulunkulu size siyefika laphana lapha afuna siyefika khona. Ngiyabona engqemfundo Chuma siza kuthola phambili kubo Tuesday ngale indlela imfundo esincedisa ngayo. Siyabonga mfundisi Bhebhe. Mfundisi Nkala wena ubonani khona pha kusingeniso sesifundo? Nxa ngikhangele isihloko esithi imfundo lokuhlengwa, njalo nxa ngizama ukubambanisa le ndimana yokwaziwa ngekhanda, ngithola ukuthi imfundo eqotho ithungamelela ekuthina abantu bahlengwe. Njalo abantu nxa sebehlengiwe babuye bafunde. So kokubila kwehlukani into eyodwa kuhamba ndawonye. Imfundo yeqiniso eqotho
evele embhalweni kaNkuluNkulu iyahlenga abantu esonweni. Bengahlengwa futhi ayimi leyo mfundo iqhubekela phambili. Ngiyabonga. Okay. Sizananzelela ukuthi umuntu nxa wayedalo uNkulunkulu thina asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. So lezwisisani nxa sikhangela uGenesise 1 verse 26 lo Genesis 1 verse 27 lapha verse 26 lo 27 chapter 1 nxa uNkulunkulu wayesina senze abantu ngomfanekiso wethu basifuze kuyini ukuba emfanekisweni kaNkulunkulu being made in the image of God kutshoni? Siyabonga kakhulu mfundisi Chu ngoba umuntu esenziwa uNkulunkulu wayenza ngabomo ngosuku luno liyana lokugcina ukuthi athi umuntu amenze afuzena ehlukane lezi inyamazana lezi ezazikhona lezihlahla ezazidaliwe nguyedwa ukukhulunywa ngaye ukuthi enzwe umfanekiso kaNkulunkulu. Ungakhange ngananzelela ke uzathola ukuthi umfanekiso wonalo uphosa uhlanganisa izinto eziningi, ohlanganisa isimilo sona ngikwazo, okuhlanganisa even ukubunjwa komuntu. Ungabe uzabala amavesi aletha uNkulunkulu khona lapho, kodwa isikwesiwujonile kade kube sokuhlanganisa imicabango, imikhumbulo, ingqondo, esithi ingqondo. uNkulunkulu le ngqondo ethile kuJesu uPaul esithi khona akube kini kuFilipi 2 verse 5 kawube kumikini le ingqondo eyayikubani ayikuKristu Jesu ikufunda kwankana ukuba le mental image ingqondo efana lo Jesu kwenza ukuthi ke umuntu anakane njengoNkulunkulu, asebenze njengoNkulunkulu, abone izinto njengoba uNkulunkulu ezinjani ezibona esingathi yi-world view, abe le world view efana lekaNkulunkulu. Kodwa uhlupho anti enye ivesi esilayo laphayana nguGenesise 3. uGenesise 3 suthola umuntu engene esonweni ahlahlekelwe ikufuza uNkulunkulu lokhana ayikho khona. Unxa ususiyangale kuPaul nxa ekhuluma ukuthi uJesu waye express image of God. Umfanekiso okhanya xathu njengoNkulunkulu, thina wethu awusafani xathu loNkulunkulu ngenxa yesono lesiyana lesabaphazwe isono. Sufiphazwe isono. Sono sesifike sawuhuqa ngelokuzeni ngobubi baso. So kodwa ke uNkulunkulu ukhandele khona khona kube sokubuya ke lapha Juma ukuthi ilokuzeni ingena njani imfundo ke nxa isimilo somuntu kumbe umfanekiso somuntu usunjalo ngayithathela khona. Singayi ekuthini imfundo ingenela njani ekulahlekeni kwesimilo somuntu, kulahleka komfanekiso kaNkulunkulu emuntwini ekuweni kwakhe lapha. Ngingazi ngikala ulokunye ongakutsho ngakhona kuyana. Ngiphomba ukucabanga lapho ukuthi sasizwa la nxa sikhula sisema primary school ukuthi umuntu ngathiwa la ehamba ngobubi ethi ngathi ngimubi mina. Mina mfuza uNkulunkulu. Ubusuzibuza ukuthi kambe uNkulunkulu uyafana yini lathi? Kambe uNkulunkulu uyafana yini layelana lamuntu? Ngibona nxa sikhangela isifundo lapha ngokuzwisisa kwami i-image of God. Umfanekiso kaNkulunkulu. Ngoba kulamabala amabili ufuzo lo mfanekiso nxa sibala uGenesise chapter 1 verse 26 lo 27. Nxa sikhangele kahle i-image of God, into eyalahlekela umuntu ngokuwela esonweni ingqondo efana lekaNkulunkulu. uNkulunkulu wayedala umuntu ngendlela yokuthi uyenelisa ukukhuluma naye ngoba ingqondo zihambelana. So kwakule connection zazithatshana ingqondo. Umuntu wayele signal ebamba isignal kaNkulunkulu. Abathi meeting of minds. Yeah. Kodwa ngenxa yesono umuntu kwasokumlahlekela khona khaya. Ingqondo yasingcoliswa isono. Ngizama ukudinga ibala eliyilo siyole lingangena khoxo ukuthi kwaba le pollution anti ingqondo engani iyangcoliswa kumbe kwaba lesiphepho esenza isignal yangasabambi kuhle. Kwaba nzima ukuthi uNkulunkulu enelisa ukuthi akhuluma umuntu amlalele.
umuntu wasetshona ke wagonqomela esonweni laloba sezathola ukuthi umuntu kazange ahambe full length esingathi umuntu is totally evil umuntu mubi ngikhumbula omunye usongqondo Augustine of Hippo wathena umuntu is a total corruption totalis totally corrupt mubi bi umuntu ingqondo yakhe yagonqomela ngale yasisehluleka ukuthi ithachane lekaNkulunkulu so nxa sesingasukela khona ukuthi sibona imfundo ilethani ekubuyiseni ingqondo yomuntu kuNkulunkulu ngiyabonga mfundisi uke wathi wena umuntu nxa wayelahlekelwa umfanekiso kaNkulunkulu nxa wayewela esonweni kazange abe mubi sibili totally evil ngokuphelela kwakho ukuthi ulahlekile ngokuphelela yikho sinanzelela ukuthi kwesinye isikhathi uyathola umzali kakholwa kasomKristu kodwa uyathola sithi abantu abami ngifuna bayefunda esikole esinje ngoba esazi ukuthi abantu bakhe bazabunjwa izimilo okuhle uyakufuna so kusengqondweni yomuntu kusemuntwini ukuthi okuhle uyakwazi njalo uyakufuna kodwa kuphinde futhi loba desire elesifiso sokwenza okuhle right kula khona okhana ngaphakathi kwakho ukuthi vele udonsekela ebubini ukufisa izinto ezimbi inkanuko ezimbi zikhona emuntwini inkanuko lezo angeke ancedeke umuntu ukuthi asuke kizo akhithe kizo ngaphandle kokuthi akhethe uJesu njengomsindisi so imfundo yesikristu imfundo yeqiniso ithatha umuntu lapha akhona achiwa khona ikuwa kwakhe ibuyisela umfanekiso kaNkulunkulu olahlekileyo ekuweni kwakhe ubuyisela umfanekiso lwana emuntwini kusho ukuthi imfundo injani iyabuyisela isimilo sikaNkulunkulu emuntwini iyakha isimilo sikaNkulunkulu so linanzeleleni lapha nxa besikade sifunda mayelana lenjongo yemfundo eqiniso khona ukuthi injongo yemfundo zithuma kuqhakathekile ngoba imfundo zinje emhlabeni zile njongo ezehlukeneyo abanye sibili bathi kubambe kukuncane catch them young sikufundise lokhu ngive nesintwini abathakathi babe vele befuna ukuthatha abazukulu babo babacabele ini ukuloya efuna ukuthi khona okhiyana ucatshelwa konkana yikho uzamthungamela umuntu wanokuthi abe ngumthakathi injongo yakhulayo nanti yana ubuthakathi sele method yokuthi umuntu ayefika khona pha ngendlela efana nayo uNkulunkulu esebonile kulokhuzwa isono sesifikile emuntwini saphazamisa umfanekiso kaNkulunkulu waba lenjongo yokuthi umuntu kabuyiselwe emfanekisweni lwana leyo nto into enkulu yona leyo ukusebenza ukuthi umuntu kabiselwe emfanekisweni lwana yikho kubuya khona ukuhlema yikho uJesu weza ukuze sifela ukuze kuvuleke indlela ukuthi sihlengwe kube sokubuya ke i-education ukufundisa njengoba sizananzelela enxesi yaphambili ukuthi iBhayibheli lona leli lifuna ukufundisa abantu lifundisa and imfundo yona leyo kusukusela ngikhaya kusize eBhayibhelini eChurch kusize esikolo kufanele imncedise umuntu ukuthi abone izinto njengoba uNkulunkulu ezibona abe lengqondo leyana eyayikhona kuKristu abe lengqondo kaNkulunkulu so imfundo yabo ilokhu izanku lolonga umuntu imkhanyise nanku uNkulunkulu abe lokhu ethungulula ebona kuhle azafike esigabeni sokuthi dayi usebonakala usefana sefuze uNkulunkulu so imfundo ke lokuhlengwa kuhamba ndawonye umsebenzi wakho nayibona ukuthi kubuyisela umuntu endaweni yakhe isono esamthatha khona siyabonga lapha engunanzelelayo ukuthi akula mfundo neutral kumbe engela njongo yokuthi ifisa ukuthi imphakamise umuntu imsenga akula education system neutral zonke imfundo wonke ama college ama university izikolo
kumasiko achiyeneyo vele abantu balakho ukuthi bafuna ukufundisa abantu ababo ukuthi babe yini abantu babo kumele nxa kuthi ungumuntu sibili olesithunzi kumele kulezinye izinto ezikhangelelweyo ngabantu loba kuyuphi umhlobo ukuthi kumele ube nje so ngezinye indlela nxa umuntu engazafunde kodwa nxa engela Kristu nxa isimilo lesiyane esalahlekayo kuweni kwakhe singazange sibuyiselwe imfundo leyo kayiphelelanga lempilo yakhe kayibi lenjongo yes njalo iba ingozi imfundo yakhona ngoba ingalimaza abanye abantu kutsho ukuthi isizwe leso sabe sifundisa abantu ukuthi babe ngosathane abangcono nxa uzafundisa umuntu azayefika BA engela Jesu nxa esituyona wona ngathi kungcono ukwedlula labana balokhu isona esikhaliphileyo uaccountant ongela Jesu abanye bechaya iring abona omunye bemchaya iring laphana bemchayela i5 kuphela mchaya igazi hopha kodwa echayela i5 right but kodwa isele lifundileyo liyabe libopha ithayi ingemva kwecomputer litshontshe into imali ezizwayo so imfundi yakho ingakusebenzele ukuthi ube yisoni esi advanced kakhulu kumbe ube umuntu ozaba lendonsele enhle ebantwini so siya nanzelela njalo ukuthi uJesu yena ngokwakhe wayesaziwa ngama titles achiyeneyo abanye babe sithi uNkulunkulu abanye bethi bona Lord abanye bathi kulezi hloko ezichiyeneyo ayebizwa ngazo uJesu indodana kaDavida abanye bethi umsindisi abanye bethi indodana yomuntu kodwa ungakhangela zonke lezi zihloko uzananzela ukuthi vele umsebenzi kaJesu kakhulu wawungokufundisa he was a teacher wayefundisa angazi ukuthi sitholani khonapho ngoba even nxa sibala kuIsaya laphana kuIsaya le 11 iverse 1 kusiya ku9 kukhulunywa ngokuthi uJesu nxa esebuyile uzabe fundisa uMesiya uzabuya uzabe ukhanya uzabe ngofundisayo ubusubona verse 9 khona phana ku chapter 11 kaIsaya ukuthi umhlaba wonke uzagcwala ngolwazi ngokwazi uNkulunkulu njengolwandle njengamanzi olwandle kunjalo so iministry yakhe khanya ingumsebenzi wokufundisa so lithini ngakho laphana ngomsebenzi kaJesu nkala wena uthe nxa ukhangela laphana wathola izifundo bani esingazifunda njengabantu bakamndeni ngiyabonga nxa ngikhangela kahle lapha ngibona mina sokuchasisa ngcono isihloko sethu esithi imfundo lokuhlengwa ngoba nxa sikhumbula kahle uJesu okumqoka ayekulandile noma wenza izinto eziningi kwakuyikuthi abantu bahlengwe esonweni ende indlela ayisebenzisayo ukuhlenga abantu ikufundisa bonke abathungamelele kuhlengweni ngenxa yokufundisa nxa ngikhangele laphana nxa sibheka amavesi eliwathindileyo uchapter 11 kuIsaya u1 usiya ku3 uJesu uvezwa ngamazwi ezemfundo awukufundisa kuthiwa uzabuye ngumuntu ozoletha ulwazi ozoxwayisa elenhlakanipho lokuqedisisa ibisigqiba laphana ipassage esiphiweyo ngoverse 9 ukuthi umhlaba wonke uza kugcwala ngolwazi lwenkosi njengalokho amanzi egcwele olwandle so kuthi ukuthi lathi thina sibiziweyo sibizelwe evangelini sibizelwe ukutheni siyefundisa ivangeli kalihambe ngokufundisa imfundo eqotho imfundo ehlengayo eveza introduction ungayikhangela nxa ukhangela isifundo sethu kusande laphana
ibiveza ukuthi imfundo engavezi ngothando la ngomusa kaNkuluNkulu isebenzisa ibalethi grace ayiphelelanga. Imfundo yonke kumele ekucineni iphakamise uJesu osindisayo, abantu bese bedonswa baze kuNkulunkulu. So sibizelwe ukuyafundisa umhlaba. So ngezinye indlela ukufundisa lokho ayisikho kwabafundisi emachechi, ayisikho kwabantu abangama-teacher kuphela, ama-professional teachers, ayisikho kwama-teacher ezikolo ema-universities ethu, kodwa kungumlando wakhe wonke umuntu ongumKristu ukuthi aphatheke ekufundiseni. Futhi ayisikho kufundisa lokhana ukuthi namba abantu sebefakwe phambi kwakho fundisa, kuthi ukuthi uyafundisa ngamazwi akho uphinde ufundise la ngezenzo. Lapho khona abantu babe befunda bekukhangela ukuthi wena uphila impilo bani. So ngesiqhubeke siye phambili sikhangela even uMoses ukhangele laba prophet uzathola ukuthi babefundisa, babephathekile ngokufundisa ngakho konke ababekwenza. Indiyana ekhanda leyana uTimoti wesibili ngo3 iverse ngu14 kusiya ku17 sithola izifundo bani laphana ngokufunda lokho. Ufundise Pepe. Siyabonga mfundisi Jomo. Nxa ukhangele ke uPaul ekhuluma laphana loTimoti uthi wena wazile imibhalo kusukela ebuncaneni bakho, wazile imibhalo. Wayelo gogo wakhe lo nina siyabakhumbula uEunice loLokusa babemfundisa umntwana lwana bobabili bencedisana. Uma prophet uthi ugogo lo nina babencedisana ukukhulisa uTimoti, bemfundisa ulwazi lona lolu lukaNkulunkulu, befundisa ngoba for instance nxa ikhuluma ngebala lonele sikhulume ngalo doctrine, i-method yona leyana ekufundisa kuthiwa i-indoctrination. Ema-teachers college babe beyala besithi hayi indoctrination ayisebenzi, kodwa into eziningi ezenzakala kunomhlaba zenziwe through indoctrination as a method ukufaka ulwazi emuntwini, umekisho ukuthi uyaluthola lo lwazi, ngoba ulwazi lolo nxa sesiya phambili uzalusebenzisa sekuyi-wisdom ukulu-aplya, uzalusebenzisa ulwazi lwani lumncedise kwenze nini izinqumo. So-ke wayefundile kube sokusithi-ke abasithi la mazwi kumbe le mibhalo iyanelisa ukwenza ukuba uhlakaniphe ekusindisweni, wise unto salvation. So imfundo eletha i-wisdom, i-knowledge eletha i-wisdom eletha i-salvation, imfundo eletha ukuhlakanipha kumbe ukukhalipha ekukhetheni izinto kwenza izinqumo, kubuye kulethe futhi usindiso kumbe ukuhlengwa ngale. So i-chain yakhona yona le kumbe iketane le ungaze uyiqamule kwenye indawo akusafikeki ngale kufundisweni, kanti khona kusukele khona ngokufundisa ukuthi umuntu azanelise ukuthi alungele usindiso ngendlela akubeka ngayo la. Ngingazi ukuthi likhona ibala lelo like waliqamba esintwini ukufundisa ngiyakuzwisisa khonokho, kodwa ke wakhuluma wathi wena indoctrination. Wesikhiweni bathi indoctrination ukufundisa okunjani lokho engxenye kungaphathisa even abalaleli ukuthi lathi amaKristu njona sonke sinanzelela ukuthi silomlando wokufundisa, siyabe sifundisa njani esingakubiza sithi indoctrination. Ngingazi ukuthi ibala elingiyilo kusiko lethu elingasebenza yiliphi. So ungasichazisela ukuthi kungabe kunkala lawo ucabanga. So engceke ungaswelakala ibala eliqondile kumbe singalikhutha khona apha kade silicabanga imbayimbayi. Kodwa ke ungaya ku Deuteronomy isahluko ngo6 usukela ku verse 4 usiya phambili. uMoses uthi
wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke namandla akho wonke ngengqondo yakho yonke nakho konke yikho khona uNkulunkulu wakho umthande njalo. Abe seqhubeke siyaphambili ethi lokhu ke likufundisa abantwana likufundise lihamba endleleni. Yeah. Likufundise livuka ekuseni. Yes. Likufundise lilala. Ukufunda ehamba endleleni. So ungakhala ukuthi ungafundisa umuntu njalo. Uyabowanelisile ukuthi indoctrinate kumbe ukuthi umehlisele ulwazi ikugqiba ngolwazi oluqathekile umuntu umgqibe ngolwazi umgqibe ngela unyathi ulunyikinye unyathezele ugqibe yabona nxa ugqiba kumbe amabele kumbe ugqiba umgqibe ngolwazi nolosindisayo oluqathekile. So ekonsithi ngale emateachers college basithi aleni imethod ayikho right but kukhona lapha esebenza khona la. So ungaze ugqibe umntwana ngento eziqondileyo ngolwazi oluqondileyo uyamhlomisa. Yikho uJesu anto uyabona uMoses uthi nxa livuka la nxa lilala la nxa bagqibeni. UJesu nxa sebuya kuMateyu 4:4 uthi yena umuntu kangakaphile ngani ngesitshwala sodwa. Man shall not live by bread alone. Istep food umbe isinkwa umbe kwi. Umuntu kangakaphile ngesitshwala sodwa kodwa la ilizwi likaNkulunkulu. Ngezindlela wesithi umuntu udla breakfast, lunch and supper. Ngendlela enjalo lolwazi lukaNkulunkulu kaluthole breakfast, lunch and what? And supper and snack nxa ule snack lo kuyana ukuthi udle phakathi kwesikhathi. Anti nxa esintwini vele siyazidlela between meals isidobho bhunzu lawo xa kusizihambele endleleni. Izwi likaNkulunkulu kalifakwe njalo ebantwini. Bafaka kube i-course meal kuphinde kube ama-dessert nama-starter lento yonke. Then ngaleyo ndlela somgqibile umuntu. Okunye ngunanzelelayo ukuthi nxa sifunda lapha ukuthi imfundo nosindiso kuhamba ndawonye. Ukukhona lobayo thina umsebenzi wokufundisa lo sindiso into yinye, right? Ngezinye indlela kwesinye isikhathi nxa singakuthatha sikufake ngithi mina e-college kumbe i-university kumbe i-primary school kumbe i-secondary school, umbalisi ngabe ezibuza ukuthi kathi manje ngikwenza njani ukuthi nxa ngifundisa i-history isindiso lungena ngaphi, right? So ngezinye indlela nxa kuyikuthi wena usaturated ugcwele ngolwazi lweBhayibheli njalo ule ndlela yeBhayibheli yokukhangela izinto, i-biblical worldview, iyavuza kikho konke okwenzayo. Nxa ufundisa i-evolution uzathola ukuthi isikristu sakho sikholwayo ukuthi uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Uyathi lobu usubachasisela ukuthi hayi i-evolution ithi usubuya ukuthi hayi kodwa usukufaka ke ngendlela uwenza ukuthi abantwana abasale bekwazi ukuthi kulento okuthiwa i-evolution ama-facts angikhona akhangela indalo ngale ndlela kodwa iBhayibheli ikhangela ngale ndlela. So ngezinye indlela abantu obafundisayo bayafunda ukucabanga njengamaKristu loba befunde luphi ulwazi. They can think Christianly about every topic. So ngezinye indlela sonke silomlando wokufundisa. Umlando wokufundisa ngosindiso ayisilo church kuphela kodwa le ikhaya the home kubuye ichurch kubuye isikolo. So le experience yethu ku community iyasiphathisa. Angazi ukuthi lapha enkala uzwisisani ngokuhlakanipha ngendlela iBhayibheli ekubona ngayo, ngoba kuyakhulunywa kakhulu eBhayibhelini. Ungathola ukuthi endaweni basebenza bathi education kumbe imfundo bona basebenzisa ukuhlakanipha. So ungasichasisela yini ukuthi eBhayibhelini ukuhlakanipha lokhu kuyini, ukuxeganisa le ndlela abantu abazwisisa ngakho ukuhlakanipha elizweni? Ngiyabonga. Ngingakaphendula umbuzo lo belingitshela lapha ngilokho ngilengile. Belithe ngicabange ngeindoctrination. Leyane kade ikhulunywa ngomfundisi uBhebhe. Kahle kahle nxa sikhangela iBhayibheli sikhangele khona phana ku
kusikhangele indaba kusukisela kuMoses uTorah umthetho size siyefika even kuNew Testament uthola ukuthi iBhayibheli ligcwele ngokufundisa ligcwele ngemfundiso futhi lijonge ukuhlenga abantu ngaleyo mfundiso so nxa sengibuya kumfundisi uBhebhe leyo mfundiso kumele igcinwe kumele ilondwe sasibone nxa abadala ekhaya belonda inhlanyelo yesintu ukuthi ayipheli inhlanyelo yangikhona kungalinywa kuyahululwa engigcine ukuthi oyinhlanyelo so ngokunjalo imfundiso yethu layo futhi idinga ukuthi ilondwe igcinwe ukuze ingasilahlekeli ngendlela kubekwe laphana ngumfundisi uBhebhe ukuthi amaHebheru they were deliberate and very intentional nxa sekubene kugcineni imfundiso yikho thwa lizafundisa lihambe endleleni noma lisematendeni lifundisa abantu abenu bafundisa abantu ababo labafundisa abantu ababo kube into enjalo uJesu azafike so ukuthi imfundo eqotho akumelanga siyithole kwenye indawo kodwa kumele siyithole ekuqaleni ngikhaya egumeni langakithi ukuthi Jesu kumele ngiqale ngikuzwele ngikhaya bese ngikhona ngiyakuzwa eChurch kumbe ngizakuzwa lesikolo ungabona sokuhlupha sengiqala sikuyakuzwa ibizo elithi Jesu eChurch ingelizwanga ngikhaya ukuthi imfundo yami silahlekile kulula ukuthi ngitshelele izikhathi eziningi njengabafundisi ahlangane labazali uzobe sithi mfundisi abantu abami ungabakhulisela eChurch kodwa kathi sabasekwe eChurch ngihlala ngibuza lo mbuzo ukuthi mama utsho yiphi iChurch ngoba nxa usithi iChurch liyane sihamba kanye ngeviki ngeSabatha yikho umntana wakho engekho kodwa nxa ukhuluma ngeChurch yangikhaya esikhonza khona nsuku zonke yimfundo eqotho imfundo ehlengayo now bengifuna ukuchasisa indoctrination ukuthi kufana lo muntu ohlanyelayo umuntu ohlanyela isihlahla uyasihlanyela singamila sithelele aspraye ahlawule size siyethela izithelo iyo indlela esingagcina ngayo imfundo yeqiniso singayifundisa ilandelelwe siyibone ukuthi ingenile izithelo zangikhona size siyezibona nxa sesikhuluma ngezithelo ke yikho sesikhuluma khona ngenhlakanipho iwisdom esengikhuluma ngayo khathesi umhlaba nxa ukhuluma ngabantu abahlakaniphileyo izikhathi eziningi ngikhuluma ngabantu abakwazi ukwenza isono ngcono abakwazi ukusmagla izinto into our borders laloba kuyi lockdown kodwa umthole ethengisa ibhele nguye umuntu okuthiwa wehlakaniphile ikanti ke khona ukuhlakanipha kweqiniso anje abantu kulabo clever kule wisdom lokuba clever icleverness izinto ezijiyeneyo iwisdom igoqela ukuba clever iwisdom ikuhlakanipha kusezingeni eliphakemeyo esikubiza ukuthi ikukhalipha and umuntu nxa sithi uhlakaniphile ngumuntu owenelisa ukuthi a-apply kumbe ukwenza ukuguqulela ulwazi lwakhe ezenzweni aphile lokhu akwaziyo akuphile nsuku zonke yikho ukukhalipha usukwazi kuphile nginanzelela ukuthi laphana kukhulunywa ngokuhlakanipha kuqondaniswa ngolo Solomon Amakhosi bokuqala ngo4 iverse ngo29 kusiya ku 34 so iBhayibheli izwisisa ukuhlakanipha njengoba uke wakutsho njengokwenelisa ukusebenzisa ulwazi lwakho empilweni ulusebenzise kuhle bakhona abantu sibili abale ngoba lapha iBhayibheli nxa isithi imfundo ithi kuhlakanipha kulabantu sibili abafundileyo kodwa abangela kuhlakanipha othola ukuthi umuntu wangikhona uyakwazi ukuthi igwayi liyamlimaza engxenye futhi uyelapha i-medical doctor but kodwa uyathola ukuthi igwayi lifuna nawe uyalibhema but umuntu ohlakaniphileyo uyakwanisa ukusebenzisa ulwazi lwakhe empilweni elisebenzisa kuhle so imfundisi Bhebhe ubona njani kuyini esingakufunda njengabantu abakholwayo ngendlela
ibandla lokuqala elalifundisa ngayo. All right. Ngoba sikhangela laphana uJesu wafundisa abafundi bakhe for iminyaka emithathu. Iminyaka emithathu yona lozathola ukuthi ama-program amaningi ezikolo, ema-college, ema-university, ama-degree program athatha yona leyo mnyaka. Right. Ngemva kwakhonokho simbona esethumela umoya, uthi angisoze ndichiye lodwa kodwa ngilithumela umoya oyingcwele. Kuyini esingakufunda laphana ngendlela uJesu wayesenza ngayo? Lokhu kuyamangalisa ukuthi abantu nxa befaka amakhosi bawenza ngama 3.5 years khonapha kumbe njengoba uJesu wahamba labafundi bakhe iminyaka yona le. Eyinye bafake i-attachment. Uma uJesu wayevele eyakhe imfundo yayivele iyona leyana mentoring. I-attachment from day 1 kuze kuyefika ugcina. Befunda besemsebenzi, learning on the job. I-method yakhe or apprenticeship, 1-to-1 mentoring, coaching. Wayekwenza wayengathathi institution le imfundo yathi lezinsuku ilahleka nge-institutionalization ukuthi kuyafakwa esikolo imiduli ifakwe laphana kubekho. So uJesu lapha wayesiphi isibonelo ndabantu khaya ngani basilandela. And sasebenza ngoba saguqula abantu Petro benjani babe lezimilo ezithile kodwa bagcina sebesiyale ngenxa komsebenzi kaJesu. Ulabano amajaha lana kwathiwa ngamajaha abavumayo o-Sons of Thunder noJohane. Kodwa ngemva kwale ikhosi loJesu lo moya oyingcwele ngesikhathi sePentecost kumsebenzi wesibili babe umsebenzi chapter 2 babe sebeguqukile. So imfundo yakhona iyasebenza kakhulu. Laphana umoya oyingcwele kuthiwa John 14:16 uzalikhokhela kulo lonke iqiniso. Elikhokhela kulo lonke iqiniso. Into ezifundwayo abantu nxa befunda esikolo badinga iqiniso. Ophilosophy bonke laba research yeqiniso, dingwa iqiniso. Umoya oyingcwele is doing just that. Khona ukuzama ukwenziwa ngama university besenza ama research. Kade research kuyini? Yikuzama ukudinga iqiniso. Bakukopa khonapha kuJesu uthi the spirit of truth shall lead you in truth. Umoya oqiniso uzalikhokhela. Kade umuntu nxa esenza research uyabe khokhelwa into yakhe ayibhalile kumbe thesis kumbe kuyini ukuthi azayifika ngapi eqinisweni. Kathi lapha kasikuboni ngani ukuthi uJesu vele wasitshela ukuthi hayi lina ku philosophy khonapha nxa education kulo zinto lezi abathi ngama foundations of education, o psychology, o sociology, labo philosophy. Ku philosophy kulesigaba sona esesithwa i-epistemology, yiso esondela kakhulu emfundweni. Kule sinye esikhangela umhlaba njengokunje, kule sinye esikhangela izinto esiziqhathisayo ama values okuthiwa i-axiology. Kodwa umoya oyingcwele lapho buya ku-epistemology. Ngalabathi epistemology bezama ukudinga iqiniso, bedanga ukudinga ulwazi. Kanti nxa ufuna ukufunda selimfundo ezwayo hamba ngayona le ndlela. Dinga umoya oyingcwele, then iqiniso uzalibona kahle loba lonlana esikolo loba elangaphi. So uNkulunkulu usichayele kuhle kuhle. Ikuqhathekile ukuthi imfundo yesiKristu sinanzelele ngoba kwezindawo lapho esifunda khona sifunda sichiye izinto, kwezindawo sifunda sihlanganise ama world view lama philosophy ayihlukeneyo, sidobhe lapha sidobhe lapha sidobhe. Ku philosophy bakubiza ngabathi eclecticism. Eclecticism wena uyabungala philosophy eyakho ilandelayo kufana nokwenziwa khona pheZimbabwe. Kuyabe kudotshwa laphana dotshwa kule philosophy kabani ka Plato sithatha lokho, kule ka Angels sithatha lokho, kuleyana eka Lenin sithatha lokho, eka Marx sithatha laphana, eka John Dewey sithatha lokho, right? Usuphonga ukuhlanganisa kusukhayela ama implications yiko kwenziwa ecollege. Kodwa ke eka uNkulunkulu ivele ikhona yona ihambisiyale ukuthi ungayithatha yodwa iyakucacadela izinto zanele. Indiyana ekhanda yona le nxa uyifunda right uyananzelela ukuthi ihle kuhlelele kahle ukuthi imfundo lapha esiKristini kumele ukuthi ihambe njani.
Yes. Angazi ukuthi ubone izifundo bani kuJesu. Ngamafitshane ubone izifundo bani ngala ku indlela uJesu ayenza ngayo ukuthi 3 years ulabafundi bakhe after that sebathumela umoya oyingcwele. Siyabonga. Ngingakakhohlwa vuma niqale ngalokho ukwathinta ngokuthi uJesu efundisa abafundi bakhe wayehamba nabo. Wayesenza. Ukuthi ukuthi ngokwenza siyafunda futhi. Sifunda kakhulu ulwazi lwethu liyakhula. Kwesikhathi okwenza isikhathi sigcine singafinyelelanga kulokho uNkulunkulu awukhangelele ukuthi asenze. Siphelela ku theoretical part. Kodwa nxa sokubuya ekuthini senze njengebandla sihlezi. So sahlala sibafitshane. Nxa sembuya embuzweni kaBabuchuma, uJesu uhambe labo for 3.5 years. Ukuthi ngabe kusema college lema university akulesi sikhathi ngaba graduate. So okuveza ukuthi ufunda kubele akula umuntu ongathi mina sengifikile sengifinyelele impilo yesiKristu ngiyokufunda nsuku zonke. Noma njengathi abafundisi ngazube le BA theology uchaye 4 years usesolusi kumbungaphi awukafinyeleli ukufunda kwesiKristu akupheli. Ingqondo kaKristu izikubekithi size sichayisane loKristu emkhumbulweni enelisa ukukhuluma nathi simuzwe simlalele. Yes. So ngezinye indlela siyafunda lapho ukuthi imfundo kayipheli. Bengizaqhubeka ngiye phambili ngithi mina esikunanzelelayo futhi ukuthi imfundo njengoba ibisela isimilo sikaKristu emuntwini. Kuthi ukuthi lapha umuntu uyaqhubeka isimilo sakhe sikhula azaye kufa. So lapha uzathola ukuthi babe khuluma nge-character development ukukhula kwesimilo. Kanti khona ukukhula kwesimilo nxa ufunda iBhayibheli kuyabe kuyikuhlanjululo i-sanctification. So ngezinye indlela nxa ukuhlanjululwa lokukhula kwesimilo lokho kuyinto yinye. So ekhangelelwe ukuthi kumele ithathe impilo ibanga lempilo yakho yonke njalo esingagcina ngakho yilokho ukuthi uthumo lwebandla aluthwalwa libandla kuphela. Mission of the church uthumo lwebandla aluthwalwa libandla kuphela. Kuthi ukuthi uthumo lwebandla kumele amakhaya ethu azizwe lomlando ukuthwala ukuhambisa uthumo lwebandla. Ukuchumayela kubona abantu esilayo lokufundisa abantwana abakhona apho ngikhaya labanye esihlezi labo emakhaya ethu abanga esiyabe babe bengakhonzi. So kungumlando wakhe wonke umuntu okholwayo ukuthi njengombalisi afundise esemzini wakhe. Engameleli ukuthi azaye e-church uzayifundisa. Engameleli ama-programs awe e-church ukuthi kuze kufake i-program yokuthi siyachumayela this time siya witnessa. Kumele ukuthi umuntu abe ngumfundisi zonke indawo ekhaya ngekhaya e-church la ngaphi lezikolo ababalisi batshona belabantwana ezikolo. So kumele ukuthi babe ngabafundisi bekhona ngale ekhaya. Angazi ngingacina ngawe mfundisi Bhebhe ukuthi nxa ungakhuluma isentence eyodwa ukuthi kuyini okuqhakathekile okutholileyo lapha. Singakhuleka. Enxe ngavala ngevesi kaIsaya ngilandela ukutshoyo ukuthi uthi na Isaya 60 verse 1 vuka ukhanye kumbe vuka khazimula ngoba ukhanya kwakho sekufikile. Lenkazimulo ikaJehova iyavela phezukwakho. Wona lumlando ungawuletha kuwe nje umfundisi uJuma se. Thina sesithole iqiniso uyisa uthi umhlaba ugutshuzelwe ngomnyama. Thina sesithole iqiniso leli. Yiko iBhayibheli sithi vuka ke ukhanye. uJesu abesesithini kuMateyu lapha 5 lena leyisibani umbili isibani nxa sifakwe phezulu linali kukhanya kwezwi antsho yabona. So yikho khona ukhana ulwazi lolu kasiluthatheni thina munye ngamunye siludlulisele kwabanye sibafundise khona okwesikuthwele i-education imfundo naleyo. Siyabonga.
Siyabonga, sizacela umfundisi uNkala asikhulekele. Asikhulekeni. Nkoselo Musa esezulwini, siyabonga ngesifundo sosuku lwalamhlanje. Isifundo esilamandla esikhumbuza ubani lobani ukuthi sibizelwe ukuzofundisa umhlaba. Sincedise ke ngomsizi wethu umoya oyingcwele. Athungemelele thina kuqala kulo lonke iqiniso ukuze sikwazi ukwabela umhlaba lelo qiniso njalo sincediswe ukuthi njengalokhu sizincwadi ezibhaliweyo sifundeke ezigabeni lapho esiphila khona. Abantu balubone usindiso, phathisa abazalwane, phathisa ibandla endaweni zonke lapha bakhona ukuthi sisizwisise siqedisise lesi sifundo njalo sisi-apply ezimpilweni zethu zansuku zonke. Sitshengisa umhlaba ukuthi sike safunda esikolo sakoKristu ukuze bahloniphe igama lakho ngegama likaJesu. Amen. Amen.